sibusazi ukuthi kuyabelethelwa Bussai. Sichubeka nabo sisilahla isikhethu ngiyakho ngisithanda kangaka Bussai. Thina ugijima lapha eMthambothini ekosini ngalenkhaya ngebhosa. Bowufuna ukwenzani empilweni? Umntazinyana osakhulayo. Bussai kokuthoma mina bengimuntu omkhulu enginamahloni baza kutshela abangaziko begodi bengithi nangikhamba nogogo isifihla ngengubakhe Bussai. Bekumahloni Bussai wokukhula. Okay. Then ngathi nangichubekela phambili Bussai kwafika ekutheni ngiyakhula not ngokweminyaka ngakhula ngokwengqondo. Bese then ngachubeka ngafunda incwadi ngizo zingikhulisile ngazokufika la ngikhona namhlanje. Alright, wenzeni esikoleni? Okay, esikolweni Bussai ngithome emagodongo ngachubeka kanjalo ngakufika eMabusabesala zonke ziseMthambothini Bussai ngachubeka ngayokwenza engineering ecollege la in Pretoria. Then ngabona ukuthi engineering Bussai anginalo lubezeko la bengayithandi kangako akusingimi Bussai. Then now I'm doing my BA Communication Science at the University of South Africa. So ngizibona indwembili ezihlangana phi nezokuvakatsha Bussai buhle ngikhohle ukutshela abaleleli ngimvakatshi nami I'm a traveler myself. So ngabona Bussai ngelinye ilanga ngathi ngihlezi okay abantu bekhethu ukuvakatsha into esingakayichechi umuntu uyazitshela ukuthi okay ngiyakhamba then what kanti kunelwazi eseligenayo and emazweni amanye kungenze ngazibona ukuthi I'm very blessed ukuba yiSouth African. Okay. Yes. So wabona ukuthi ingcono uthoma ikhampani mayilana nazo zokuvakasha lezi. Yes, ngabona ukuthi so sisizwe nje indaba ukuthi wena uzithandela ukuvakasha. Thome ngilokho Bussai and nala ngikhona ikhampani engikhona si busy ngezokuvakasha nanoma kungasi exactly nje into esiyenzako ku company yami but it's something similar to that. Alright. Yini ekwenza wathanda ukuvakasha? Ugogo bekananda khamba nawe ecude. Bussai akusenjalo. Abangani bengikhamba nabo Bussai bebantu abathanda ukuvakatsha and necrew benginayo Bussai bebantu abathanda ukuvakatsha and nami bengayizwisisi ukukhuluma iqiniso ekuthomeni ukuthi why ngivakatsha ngivakatsha kanti nawuthi uvakatsha mina ngazi sithatha imithwalo siya kwakhari kwa wona usho kuphi ukuvakatsha Bussai kokuthoma ilo kanje inarha yeSouth Africa inabile enendawo eziningi thina simaSouth Africa esingazaziko then ngathi nangithoma ukufinyelela kizo ngabona ngathi okay iSouth Africa musinabile nami ngakhona ukuthi ngiziyele lapho. So ngiba ubuyisela emuva kancane ukuvakatsha lokho wena okhuluma ngakho nabangani bakho ukuthi niphume mhlambe nithi siya eSun City siya kuphi noma ukhuluma ngokuvemsuka khaba lomngane wakho ohlala le Kapa mhlambe. Okay Bussai ukuvakatsha engikhuluma ngakho ngokwezikhuwa phecelezi i-tourism besikhona ukuthi sikhambe okay inarha engingazivakatshela Bussai it's Cape Town, Durban, Sun City and then ngikhone nokuthi ngikhambe ngiyofika nenarheni ezibomakhelwane ngaze ngayokufika in Mauritius. Wena na net ngokuthi ngiyazikhupha Bussai nabangani Bussai. Isimlethoba kwemizuzu ngemva kwesimbi yesumi lomhathi Ikwekwezi FM kukhanya pha sikhamba lapha noMathapelo Machika uvela lapha kuKhambakuhle Travel and Tours. So wagcina ungenile ke uyenza nawe ibusiness omngiyakho. Yes Bussai ngagcina ngingenelele nami ukuthi okay njengoba sibona bona eSouth Africa amathuba ombereko mancane Bussai so we can't be waiting isilinde ukuthi igovernment izosenzela izinto while sathi nasibelethwa Bussai sabelethwa sinamabhudango. So ngingomunye wabomama engabona ukuthi okay fine ngeke ngihlale kuphela ngithi ngilinde igovernment izongipha umbereko lengifunayo ingakho nami ngathoma ukuthi okay let me just start ibusiness ekungeyami Bussai and into engizoba nethando ngakiyo. Alright. Wabona ukuchakhatho kungikho ngabona ukuchakhatho Bussai kungikho kuzokwenzela ibusiness. So nokuthi usebusiness nakho wenzani mihla namalanga? Okay mihla namalanga Bussai ngiyabereka kwezinye inkampani ezinkulu Bussai la ngichashwe khona angaka resign so kuneyo ngaphandle emsebenzini sasaba ukuphuma noma uyazibona ukuthi awukabe ukujama kuhle Bussai angakahamba ukujama kuhle njengoba kuyikampani esathuthukako begodi ezijamele ngabuyona Bussai. So ngifuna ukuthi at least ibe nestability before ngakhona ukuthi nami ngikwazi ukuzijamela mina nje. Okay. So usebenzisa imali uzosona emsebenzini. Bussai. No. So nje usachashiwe. Nje ngisachashiwe Bussai. Bese ke na ungena ngapha part time wenzani ke yakho icompany.
Okay, iKhambakuhle Bussai siluleka abantu kwezokuvakatsha begodi siyabahelebha ukuhlela amakhambo wabo. Okay. Yes, khona ukuthi sikuhlelele la eSouth Africa njengoba ngishizo ngaphambilini ngathi inabile eSouth Africa sikhona ukuthi thina siyiKhambakuhle sifikise lapho nemazweni abomakhelwane. Ngicela ngegama eKhambakuhle. Oh Bussai nangathi uma ngithi ngicocela ngeKhambakuhle ngathathi ilanga lonke mara ngibrief emsinyazana. Bussai ngathi ngisazama ukufika la ngifike khona namhlanje ngeKhambakuhle bekunentshijilo eziningi bengihlangabezana nazo. So ngathi ngihlezi ngilalele ingoma enye yegospel Bussai ethi konke kuhamba kuhle. So mina ngoba ngimndebele ngathi kuhamba kuhle ngathi regardless kwenzakalani. Baba lo yaweswazi lethi konke kuhamba Bussai. So wayenza vele ngoba igama lekhampani. Ngoba igama Yakhambelana ke mina ukuthi khamba kuhle ngicabanga ukuthi usho ukuthi bakhambe kuhle laba yokuvakasha khona. No Bussai. Konke kuhamba kuhle. Konke kuhamba kuhle. Entshijilweni nawo. Entshijilweni. Azange ulinde ukuthi iziphele ngaphambi kokuthi uzokuthi konke kuhamba kuhle. Bussai into eyi-1 abantu singakayi-chechi intshijilo azimani ziphele ngaphandle ukuthi wena usukume uzirahe and uzitshela ukuthi a perfect time is now. Okay. Yes. Angazokulinda ukuthi kube nemali nanani. So manje singoba zikhona insiza zemali ngombuso so okay wakokota lapho kunye ukuthi nakho ngimuntu omusha nginekhampani yezokuvakatsha kenifaka imali. Yes Bussai ngikhe ngakokota. Remember now ukokotako angekhe bamane bavule same time or immediately. Fanele ulinde Bussai baze bakuphendule so ngingomunye wabasalindileko. Oh usalindile. Yes enze imali. Yes. Kodwa manje ngalokho onakho uyakghona ukuthi wenze lokho okhona ukukwenza. Yes ama resources enginawo nje at least ngibonga uNkulunkulu ukuthi ungincedile ukuthi ngikhone ukuthi ngiphutshe la ngiphutsha ngakhona. Ngamanye amagama wena awukakeli esikolweni indaba zokuthora lezi. No I-experience yakho ukuthi ngibonile ukuthi eKruger National Park kwenzakalani bese ululeka abantu ngalokho. Yes ngiluleka abantu ngalokho ene into eyangenza ukuthi ngifinyelele ukuthi ngiyenze iKhambakuhle ngibonile Bussai before uzokuthi ukhambe or uplan ikhambo lakho ngiyazi ukuthi kunzima and ku-complicated ngofanele uzame ukuthi uthola indawo oyifunako and according to i-budget yakho so ngabona ukuthi hayi abantu bekhethu badinga ukwenza lokho mara mina ithi ngithathe lokuhlela amakhambo wabo ngikubeke emahlombami ngoba kuyinto engiyithandako. Nje abantu bazokufuna ukuhamba ngoDisemba wena ukhona ngisiphi isikhathi esi-right sokuplanela ukuhamba njengoba vele nje ihlobo lizokungena. Okay Bussai siba abantu ngamandla asilingani so angekhe ngitsho ukuthi if umuntu kungamthatha isikhathi esingaka ukuplana ukuthi akhambe kunabanye ukuthi angakhona ukungitshela Mmathapelo kusasa ngifuna ukuya eMauritius ngibhadelele then ngihelebha then kunabanye Bussai ukuthi umuntu uzokutshela next year ngifuna ukuya eMauritius so angekhe ngihlele or ngitsho ukuthi this is the right time ukuthoma ukutravel. Ngithanda amagama athi ngibhadalele. Ngiyaxolisa Bussai. Yes. No bengicabanga mhlawumbe wena uthi ngoba mina nginemali and wena okabe uba nayo usalinde ama-bonus akho. Oh okay. So ama-traveling agency sayakwenza lokho ukuthi solanka wena ungakatholi ama-bonus akho atshe thina sibhukhele. Ama-traveling agency Bussai abakwenzi lokho mara mina ngiyakhona ukuthi ngikwenzele sicala ihotela oyithandako then nangabe wena usho ukuthi uzokuhamba Bussai ngiyakhona ukuthi ngihelebhe ngireserve and then mase kufika isikhathi sokuhamba then uyathoma-ke uyangibhadala mara kokuthoma sithoma nge-deposit Bussai. Okay. Yes. So ukhambile-ke wena eSouth Africa uvakashile neMauritius uthe basho ukuzenze wazikhakhazisa uba mSouth Africa yini ikarisa kangako? Okay Bussai ke ngidibelele khulu eMauritius Bussai esikubonako lokhu ubuhle beMauritius akusiyi-Mauritius the way ingakhona Bussai basikhombisa nje lwandle nekugcineni la kuphelela khona iMauritius kula ubuhle bukhona ngenelela ngaphakathi ubone ukuthi abantu bakhona ithi ngathi umthlago or ini kodwa izinga lempilo lisasephasi thina sima-South African sibusiseke khulu Bussai ngalokho. Okay. Yes. eSouth Africa ngiziphi indawo singazivakatshela ihlobo leza? Ihlobo liyaza Bussai iKhambakuhle inento eziningi ngakwenzela umlaleli it's Durban, it's Cape Town, it's PE. Khona sengibenzele Bussai. Impumalanga nayo sibizi ngayo ngale phasi God's window Bussai. Yes. Impumalanga phasi wazi God's window. Ziningi indawo engike ngazivakatshela eMpumalanga abo-God's Window, abo-Mac Fall, 3 Rondavels ngifikile ngalena Bussai. Angeke ngathi ngabelethelwe eMpumalanga ngigijimele enarheni ezikude ngingakathomi ekhaya. Charity begins at home. Ngambala. Lo mhathi Ikwekwezi FM kukhanya ba 25 imizuzu ngemva kwesimbi yesumi nguMiranda Longurendi khuluma ngekhampani yakhe sazisikimelako encane yezokuvakasha imali
likhona kusasa likhona libonakala linjani? Bussai ikusasa libukeka liblank angifuna ukutshela umunye umuntu amanga ngoba konke engise-advertisile so far ngibona abantu bayakujabulela Bussai futhi ngiyazithola nama-response ebantwini abahlukahlukeneyo. Yes. Okay. So uyabona ngathi imali izoba khona uzokuhlala. Awukhambi uzabakhambisa kuhle wena uhlale. Ngizobakhambisa kuhle ngoba ikhamba kuhle le Bussai seyiphenduke ingxenye yempilo yami. Ngatsho njalo ukuthi ukuvakasha sekuphenduke ingxenye yempilo yami. So kuzoba nzima ukuthi ngalisa impilo yami ngitshiyele ipiece enye yempilo yami emuva. Angeke sikhulume ngama-prize. Imali yakho uyithola njani wena na ulungisela umuntu ukuyokuvakasha? Okay Bussai kwanjena ngisengakaqaleleli imali kangako njengoba ngimuntu oyenze ngethando into le ngiyenzako. But kukhona indlela ukuthi kunama companies esikhona nama yes. So uzokwenzela nenkampani. Senzela nenkampani. Abantu bakhipha abantu enkampanini zabo. Khani ngisebenza ikampani enjani? No Bussai njengoba nibabereki. Yes, njengoba nibabereki nisendini over siyadina sibereka nzima Bussai. So egcineni kwelanga siyadinga ukuthi siyobethwa moya mhlawumbe udecide ukuhamba nama-colleagues or umndeni wakho. So siyakhethara izinto ezifana nalezo. Banithola kuphi abantu ku-social media? Okay, ku-social media Bussai sikhona ku-Facebook, it's Khambakuhle Traveling and Tours. Naku-Instagram Bussai, it's Khambakuhle Traveling and Tours Pty Ltd. Okay. Yes. Itlolisiwe Bussai, we are registered in the Companies and Intellectual Property Commission of South Africa. So ngaphandle kweSouth Africa mhlawumbe umuntu lapho kufuneka khona nevisa uready ubalungisela le nto? Ngiready khulu Bussai, ngo-December sesiready. Okay. Nasithokozela ngisho. Ngithokozela wena yakho personal account ku-social media ngubani? I-personal account yami ku-social media Mmathapelo Miranda Machika. Inyanga eza kulesithoma inyanga yezokuvakasha eSouth Africa ukhukhula mungu September. Inyanga yezokuvakasha. Abantu-ke abathindane nayo Miranda akulungisele sekakhambile yenza njalo umlaleli sekelewe ekhaya ngisho. Unothando ukarabo Mogane usiphekelela lapha enhlokweni zendaba zephasi zesimbi ye-11 zona zokufunda kusesithembeni misi ngale kwalokho siyaxoxa ngendaba ethu leyo khumbula musle sizoyikhuluma sebakhambile aboreni. Oh, thank you. Yabona wathi balalele ekhaya wasaba mhlawumbe nomkhulu nokhalo sihamba nomlalele ne-Christine I'm gonna wrap it up.